Tama masigi usahakan ni nabi tak dupai ko napa kota mari masigi ya konuru Muhammad dupai tahu na rekota mari masigi ya tu tahu tama di masigi matana hakikinna isakna masigi ipakaraja niga isakna masigi Allah dengan para malaikatnya. Kemudian yang kedua Nurul Muhammad. Disinilah Rasulullah khatibun nasa ala qadri ukulihim, sampaikan palabangi dakwai bitawe palatukang itawe sesuai kadar kemampuannya. Nerima konanar upasangi setiap mengikuti ceramah tungka mangkalingata dakwah tungka angkana tau pandritata ustaz emenre mapalaba ceramah angka pasan na guruta kali sidendreng maka da aja mo tappa malut tugikong kana podaku pacaramah maka da sesuai ga si bawa iya ruwa katay dalan agamata nasaba magay kada ko macaramay tawe napakan na itilalang iya tu tau maguru tama masigi kadang napakan na itilalang iya tu tau makanja na tappa na jadi maka da kamaki karasi yari ga matarla dai bate na pacaramay tanya tu idi tau maguru jolo na podang iya tu tau mariase ikadudukan. Tapi ya kota koangkan acara mang nama gampa yola malam mayola aja to sidi romatan rewe na tapata takada na lamay ni sa di pacaramay iya tu tau mak guru tamo masigi na sampai ka pacaramay narima kona naro iya tu ko ya caramang itawe pa aja ni gatalok ko bali bolata aja ni gatalok ko tawe mega tu to ya caramang aja tama ceko ko mabaluki aja tapoji balle tawe aja tama bango nasa bali bola ko makoro bali baluku makotoro namuidi makoto tabawai loko aleta nasabaidi tu idawai setiap pribadi aja na tabawai loko tawe apa kada ku ya caramangi tawe na bawal loko mi yanu makoro padahal malada palena tabawai loko aleta sawag introspeksi diri napa irubah narekyana tu ampai akatana to mangkalinga carama to melo mi padecengi ampewe iya ko sesuai ini akadabawan ni alhamdulillah mamagi-magi po ng Allah Ta'ala nulipat tugang kang iya sipa yang kemak di bola riatiku uang kasalama iya ko sesuai ni siba na palabang ipacaramay tapi iya ko depa na sesuai na detu le dapi angin laudongi epong mamagi-magi yaro na sampay kang ipacaramay ule dapi ipada yaro na ule lolongang icanin na yasang itapa ya ko depa tule dapi jadi senantiasa yaro na rekomelo ki mangkalinga carama untuk tambay pa di sangangi aja lalo hatalomi bawa si pulu silapo tapi dia na marigaga pabo angka tau oko sengkal lau ca loka macarama sidap peka tau mato lau bici ide nang kalingay lau lada ide to nang kalingay lau ite podanga na kada tak dampang ya Pak Ustaz tau taru tu kasi namo maga rajana tu sadat tadi to nang kalingay kakak mapi na lau mang kalingay carama na tanay makada magi talo ila to nga pa namo ya tasila to bate na tanay maka nama mulo makalinga cara manasang de gagawang kalinga na aga na lampalabangang ustase tapi baraka na tudangi melowala kegayasang na rekotudangi mangkalinga carama tudangi bersama dengan para jamaah yang dirahmati oleh Allah maciutuki ibarakaki kutu maka dalau tona hatudang apalan na tudangi wala aja na wali apalan na carama kutu merengkalinga si bawa tawe untuk mendengarkan pesan-pesan agama Allah masarolat dia tu si jangin masampaja sunnah si saburakan iya na melo nalah jadi akong kapacarama ko sa parita na jangi macarama liwat tu tanre na palan na bu sini na tamatapan na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir din na malampi agama mancaji milo sampai kangi na sabab pengetahuan ta dalam agama majana milo na ipaw makada sarjana ni jetu yate ko makuli pa patataw ni setaw ni sapari na sidrap 7 tahun ya ko 7 tahun pa sudah sampai master itu buat dini master jadi
master agama ni narekomelo itu le manamui mala yaro pangatahuat tak narima kona naro tapasi tamba ni bawang aja na tomatili mi bakong kapacara mamakada kanja na tapi deni tatongang ya kong kana pasangan ita kuragawi jamai. Yang pertama aga mancaji parallu ipangolo narekotomelo angkat tatongang iya sang ipakasiwang iya parallu takatani masai makai gatau makasiwang lori pong Allah Ta'ala makai gatau tatongang iya sang ibadah makai gatau tatongang iparentana pong Allah Ta'ala nekia tiap ibadah iyang kena pataturi lalanna atutunganna de manahagaga na pangolo ripong Allah Ta'ala dalam hal pelaksanaan ibadah itu. Yan itu ampai tau pandritata malada hatu matika kenri monro malada matika na rekomelo imak kasiwang melo imas sampajang imma gina melo mas sampajang imma gina melo milodong imma gina melo majenne imma gina melo bang iya tu tau pandritata pura napasangi pangolo lalu akatamu ripuang Allah Ta'ala dan itulah makna hakiki dari pelaksanaan niat. Ia tu lahiran na niya inalapakang ilillah tapi kadang mania tawedenul le pada piri atinna polokko lillahi lokko ati edena ganna si jakka belana tapi untuk memasukkan dari mulut ke hati Nabi butuh 13 tahun untuk merubah itu. Tabayangkan ipak cewek na timul lokko ati orang-orang munafik untuk merubah orang munafik itu butuh bertahun-tahun. Ya kong katau pak balyang kita butuh bertahun-tahun untuk merubah polokko timun nate makanja ada adanna tapi wadi jaji atinna maja untuk rubah yero itu lama prosesnya nah dena siaga belana pak dena ganna si jakka polokko timun lokko ati pada saat angkata mannya maka siwiang angka mogil lattu oko atitta nya ewattunna angka ipalabang iya nanasa tau pandritata patasawwe maka da pangoloy sininna ibadah iyang kay mutatongang manasapi alat tukan na ibadamu napa mutatongang sampai tau pandritata purana pasangan bapak Ki Ahmad Sanusi kasih di guru salah seorang sufi di Sumatera napa guru ngangipak maka daya koto tama masigi usahakan ni nabita dupai ko napa kota mari masigi ya konuru Muhammad dupai tawe na rekota mari masigi ya tu tau tama di masigi matanang ya kong katau tama masigi tama matinro tanya tu nabita dupai detona kada matinro maga pak artinya pak ang kami matutu to ya nak beresal na pacara may tapatatutu ni matana ya to na pa aja pacara may tapamacaka pakitan ang kami matutu batungan naga upasang ni napak guru ngangi guruta maka daya kota ma ko rimasigi ya tu ya pa bu ya kota ma ka masigi mesti tatutu mataku ya tu nareko makapuja aja toku nasabade paulle pahade re inabita nareko buka imataku Allahumma tahli abwaba rahmatik ipak julik kay aja tawe sebelum ipatapa aja tawe nabita pamampeki dupaiki na patotama dua telu tau pandritata yakini maginang kaya sasampaja sunnah tahayatul masjid dan itu 2 rakaat mapakaraja masigi tanya masigi ipakaraja tapi isak na masigi hakikinna isak na masigi ipakaraja niga isak na masigi Allah dengan para malaikatnya kemudian yang kedua Nurul Muhammad yana tu ampai maka dan nabi tapat dupai ko ribolana pong Allah Ta'ala napa ko majulek katama mutaktongang idu sampajangi mupakaraja nabita pasilepuy tumu utuna nabita papala ilimamu riwatu ang kamu mangilaw degaga padonga deni tarima nareko nabita panguloy padongan natawe. Disinilah keyakinan para ulama maka daya kumilaw dongi lori pong Allah Ta'ala na nabita mo na pake mangolo yan natupak dongang diijaba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ta usahakan iyaro ibadata tanya to tau mak guru pak iyaro nakan nalalang betongan na makadaka maki makawatang itu de panirule dapi bertahap ki iya kunapay ta si bawat telo masafari aciumuki aja mo ta mangingi nasaba perjuangan untuk agama, perjuangan untuk akidah, perjuangan untuk memperkokoh iman butuh waktu yang lama. Metta tu pak, metta. Ya kong katau tuli dena sapaka kulai masafari tawe baru bamutu nagangkan tilaw doang amoy epon
mamagi-magi nuleton nikmati sesuai aga unikmati nawat dengan kau si bawa wewa si tinro lo nama roro biar jama'ta namanya kayak baraka tabakiro aja tak kada lamanjo na tau cilakana de cingi zaman ang keloto di nakariti ke aja pada itu malasa ko makiro ya makanja ko malasa itawi na tumadising idi betongan na aga majai itawi nasabai sangi makanja pak ya kau tahu kanja makanja itawi lokoidi na tumakanja itu hanya bagus itu ya kau meki sapa ya sangi istimewa majai itawi lokoidi napa tumakanja loko alena itulah istimewa itu bedanya jadi makadami itu teh makanja na reko baik kaya sa tumapede cingita lokoidi tumapede ceto itu biasa itu tapi ya kau engkau tahu mapeja lokoridi na tumapekanja loko alena kita berbuat baik ya nanti luar biasa. Disitulah penilaian Allah yang sangat tinggi. Jadi aku majai teh atau majato padamu itu malasa. Itu kagak beda nah. Dari makona naro tau usaha kang ni, tak jaga iya roh. Na paujaki tau aja mo taburaiwi aleta. Aga paburana lewe ko na paujaki tau ya ku ya rope na pawe pot tujuh tak dampain kana sabata salah tuh. Ya peko salay tak dampang ng irupok mamagi-magi tapajalo kang tapatirongang ilalamlampu makanja ko makiro majahite na tumabere palang tapi mawata pa budi Pak Mega tau nasa mawata haya tu ang kayasa ang kacapak niya sang isa bara ang kamemang kinri capak niya sang isa bara nareko na dapi ni cupo na capak na kekuatan na tapak na tau iya ko degaga capak na kekuatan tapak na tau degaga capak na sabarakan na nabita ipatan raki daging unta ipatan raki tay unta lay rempa tay sukurumi degaga denule dapi na di ayub ipakan na ilasa ipegay waramparan na jolo napay lagamana napamakada setange lagama itu waramparan ko na tau kasya sinasal alhamdulillah puluki po ang alatala na lepe mo po ang alatala sukuruna ya kung kamule dapi na mo setange chauto yo pumiko napay cica mapangaruh napay bosi-bosi nasangaja na tolo masafari bosi-bosi ay may cawa setang itu pak apalagi untuk memasuki bulan suci Ramadan tapi gay lalu ibadata tapi upasangi nomor di angka napak guru atau pandita tapat tasawuf sebelum memasuki bulan suci Ramadan sedapat mungkin angka dia sunnah untuk ada yang mengatakan bahwa itu adalah mandi sunnah Ramadan carana detona siya belala da carana diujunnu apa ya tukut diujunnu niya ibisay alena baliyaw majenne tapahannya aja nupa lampurangi nama repa dit humang kalinga carame ko makadaka alena baliyaw na pahamanan nih yang ketiga enak niat ibisay alena baliyaw to majenne sampurna pada kotomelo mas sampajang kemudian yang ketiga to malawe akatalu niya sapung ko ulo tangan kiri yang dipakai menyala-nyala ibolo ibagang ngataw akatalu ibolo bagang ngabi akatalu napa polease akatalu ya ko marica manang ya lewe iya na tu fardunna ya sange diujuno ya salasay wiaro ya ko dio kirona matangangi dio natako watu tamage ge masabungi tagesay alena baliyo na dega kapalapi na ajenne kipe manapalo masampajan ya ko deto na tagesay alena baliyo aja na tajenne itu mandi junub iya ko dio sunnat Ramadan yang pertama adalah niat untuk membersihkan diri menghadapi bulan suci Ramadan yang kedua ajenne ki jenne ta'abbudi sana ta'abbudi istilahnya itu kemudian yang ketiga nareko pure majenne dio ni tabolo ibagang ngatau namo sisan ni abio kacicang marigang kamarica mana ngalewe pura iero ajenne ki napa sengi tau pandita tapat tasopu sebagai amalan supi angka ki lau mas sampaja sunnah tobat duan rakang salat sunnah taubat aga niatna tobat carana unia kaki masam paja sunat tobat don raka karena pengalat Allah Allahu Akbar magampang haji mena pusingnya kelam ya dunia pak dina tama okuilalan nasara nasampajangi hanya dia sebagai syarat utama tungan iya kunia mesti angka meki palapalang ciaki palapalang idi meninonroi meki mak basara ciaki mak basara idi meninonroi ya kota meni takbiratul ihram dina nawat dingiru bahasana itu semua berbahasa Arab ke belakang letuk dari selang
yan namo yolona ketakbiratul ihram apa itu ampai sampajang pa ibuka ina sabak katakbere itu ina sabak bere sallang maka apa tu gatau kariti ang kana tau melo katakbere na baca ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi na kariti manang aja namo kariti iya ro ternyata sampajang puri mak bere salat telo atau mak bere salat lo abio na palen na iliman no kyolo non ron na suju na para sapuro korupan aja namo kariti namo mecong kiri akalima lomon di deto na marigaga na tanya na sampajang. Jangan permasalahkan itu. Iyan namo ako kilalan na sampajan na ko puray ro puray suju na tatika ngiliman na panasapungo kuluna tanay laloy yare ga mak jallo ina 25 na pak jallo makola yolo tanaywi kada kinrotosi ko na abi ko mak guru mako tu na tak dua jallo aja mo tak kada salah ya tu tanaywi jolo ya tu ampe makade mantasapi ya kong katau makasiwian na makalelea muita tanaywi jolo ya ko de metona pahangi maka ada cidime gaje pe 5 mak jallo kota matahia 2 akada cidime tu na sawawasangnya tu 2 aja tak ada salah betemu tanaywi apa mega tau pata pamapasalami onroto na tawe dena memang kalingai kada taruh di salah ya mato jamai ternyata ko natutu memang ni docilin na tawe yo poko yang pare kada boy makanja tobat ite di mak jallo di tak 25 tetap pake kinri maguru akoro tanaywi supaya aja nama janya wana tawe maka jehasan si Bah Husain Pak Guru itu matoi mak jinne mako mati itu na ite to matoi mak jinne salah-salah batena nasa angka pada roniku he memewa ma pertandingan mak jinne mego manci yuri maka da ba sisa na mak jinne na pitani jinne cocoe kado-kado ni ro to matoi sisa na pura si Husain mak jinne si coco si batena maka da kenapa makutana Hasan maka da kega cocok nasa cocok mana batim-batiku misalah makanya ko makiro daripada de peniris semesi boleh silalota pole mak guru nang katau matoa mau bani to 5 sampaja to maka sali ko makitu batemu de gaga maka de wendi mo tumon ripat jei ko tapa macigok mapasalah eko ni apalagi ko 7 tahun ni lo masapari nang kamo pasalah-salah batena tetap podangi maka mana kamako na saiwan ni manati ko maka masapari 7 tahun na haya macio jadi kadang itu tepat dengan keseringannya mengikuti dakwah madari mega aga-aga nesang madari toni tu kumatanri pak disangan nate na malam maka pemahaman agamanya betul kan matanri di pak disangan agamana nasang madari ni tu cayam parang madari lada mako tu pak ya kunasan ni alena ustas madari ni menre macarama na tako angka salah-salang na yamparan na macai tanya ustas ya tu tahu macam ni mak bicara na sabaya tu agamanya silota sidapi tahu kemudian yang ketiga upasangi ya nak menghadapi bulan suci Ramadan ya kupure masampaja sunat toba maka da aga je pangupuna sambarang pertama al ikhlas pada rakaat kedua angka maka da makanja artinya namu ya rosesa makanja toh angka mi maka da makanja ko ya roh terbatas maka da diapu apa ayatul kursi namu ma inna ataina manitalah maka da namu ji inna ataina ustaz de to apa lai bismillah nah ya ko demo patapa bismillah adik bawa ni kemudian pura ya roh pura masa sampaja sunat toba 2 rakaat baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaik astaghfirullahalazim wa atubu ilaik itu 100 kali untuk pacingi sinna atas salangi. Kemudian yang keempat ibu-ibu terutama ternyata bapak-bapak pajolo tapi angka mato kapang ibu-ibu iya kong kakasih panne na balibolata bakoro na pura tatari sate tatari beb pacapuni sa nanade pataparewa sebelum memasuki bulan Ramadan taparewa lalu apa mega tumakun re kasih tomatotta na sabak kasibukan na capuni sa nagagay pura na bere tawe de na parewa atarona taparewa tausahakan iparewa iya ro angkai imran na pak narekong kamaka tawaja ijolo na patatamay ulan ramalan iya na tu termasuk igambira tawe narekonat tamay ulan ramalan dengan napalipupa manang isinin na sangkutan na nalagama nang iwadingi mapakaliali untuk makasiwang nasabari na pole malaikae na turu barakae na dijaji menre kadudukat ta menjadi orang yang bertakwa itu kata yaitu ampai makadami agama ta la'allakum ya sangi la'allakum dena kada mesti mamagi-magi betungan na mudah-mudahan
dia tu na yang mana na tawa puasa pak lolongan ngi takwa maka datu aya ela allakum mamagi-magi betul kan na angka lulusu angka de na lulusu yo pokok talak gama nang isang kurang sampai subuh di waktu duha tardi kusunna masigi itu da sandre tasoro takajenna make nabita pak maminya rupana make nabita masahara ko jitu ita maka da masara tonga ngaji ya Rasulullah make nabita maga memang inasa angkai je rindra kude je ule wajah ina katalu ni je manungga nanalenga tay aso talungas so nabaja manibawang na di paga di wakatan niye na melo ni wajah make nabita mabe mo kututuraw nasa loka mangulo kupong Allah Ta'ala maka di nabita melo go pak guru pak dong ia kumu baca ia mule wajah inramu sebelum jatuh tempo rio pagal lupa lo kiro nabita nak kata pak guru lalu nak ya Rasulullah maka di nabita Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kazal wa a'udzubika minal bukhni wal juban wa a'udzubika min galabati daini wa kahri rijal ya rona pak guru ngi alhamdulillah pak siwan ni mak bani angker rewa lo bolana nabita langsung kak doi nabita nabawi syarat na nabita napa maka alhamdulillah barakah napa dongang eta pak guru ngae wajah inrakku maka nabita ken romala dui nasis somaniti maka daya Rasulullah watuna pura tapak guru pak doang mas sampai sunat duha ka ubaca katelu napa jo karewa lo boleh denang kau cenga tu dicuku mak wi mite ka dui mite dui nayro die lo wite ya Rasulullah siduku meka parewa ilo bola ta meka bawangi tapi magi jo kakak usidupa ya rote maka da utane kada kata sapa maka da diku tak denna seko eganna makota ronne maka ditanya gaya nasayana tu Allah naukai si tangan ala si tangan alenga genna to bawa ka majarang indrang maka nabi tabaraka na pak dongengin na tulu kupong Allah Ta'ala maka amiro si Tuhan na nasaba itu kupong Allah Ta'ala matoro gaya pak dega agama susah namun mite mi dui aja mo talamanang apa angka to iterang agakana desi sani lo terima kasih iya megala dapat ako masorongo to itaw ko mogo yoto na ni sorong yan ang maru na denang kanagini nagargas ni bawal denang kanaringerang kadang ya ropa lepa mo kiwas ang imilo terima kasih jolo na pa juga kadang iya jadi uko pa batungan na kadang idi pahala ito masike karon nabo na guru taw cukuki bersadaka tanpa menunggu kaya katu isa dingatiku maka dawe ya to nga jeruidi kadang ang kataw maka da sogi pak was pasusaka sogi pak wasidakah aja namun lomi masige ta sidup patay icawatoki masidakan itu ni kataw pak pawi maka da kalima ya masidakay wenni maka daga mo berek kada mangici mak bawang pasidakay itu tabassumu ka piahi kala kasadaka mi cawa-cawa cak biru yulo na padata rupa taw pasidaka lo masampaja pasidaka masikiri pasidaka masampaja sunat duha pasidaka teluratu 60 na letok na batakale pasidaka na don raka sampaja sunat duha iya tuh aja tak capai sampaja sunat tapi aja tosin atau masampaja sunat mi pak melo ki kolaki balu-balu tah mega tau ya mina baca isawa katilwaki apa melo mapatar labarang ya moto masampaja tahajud pak puri mendaftar PNS na pura ites na taja ni di moto imangolo na iya bati na mangilaw liwa egan maru bapak dongan na don ra kami sampaja sunna talumi manne mangolo ko po Allah Ta'ala na bisiratu nilang maka tiga taw makoro pak bati na nasa mangilaw tak manasah madari ka tiya takajan na kong kaima pak kong kaima milaw doang madari tu makada puri masikir subhanallah alhamdulillah merubah amin alhamdulillah Allahu akbar amin Fatihah aga jitu milaw di panay pendre lima tay di makadani amin di panapay may pendre lima makadani Fatihah aga jitu milaw naima ko jitu ipalayolo ko kaida imam dalam pelajaran tasawuf dena wadi makade imange na rekodeni laudo kong kamu makmu ngoko tutuda salasidina dari sekian banyak namo makade mana ngiya tu barisi yolo na reko angka cidio ko tutaja ngi padongan na imange aja takade nasaba imaki
Itu kaidah tasawuf. Itu ampai pak kona sorong ngatai mancaji macia ulu cia aja. Uko pesantren ya pak lebih na mina anak tahu napa kata lu mancaji mah asara akadua loro cicang. Lautomi mengaji anak ronewi siba guru-guru na melo masampaja nama kun reya manimonro terpaksa mancaji manga. Ya tona bang ya tona kama ya tona ima apa dega roane. Ya kene ang kalau sorok ulat biramu pen anak sorok magi pak sitangi sitanga sa memperdalam tasawuf tentang imam patapulo rua pakutana 10 mipitu ulek batu mega mo pide ulek batu ini ya ulek batu ne pa ulek makanya cia ulu cia aja itu magi na maraji pak cik di bapak kutana niga iman na imangi ya ko tau mate itanai ma imamuka Al-Qur'anu imami manassa niga pe iman na imangi dalam kaidah tasawuf alif lam mim zalikal kitab yaitu kita iman na imangi alif lam mim niga ero na tabattu kita pandita tapat tasawuf alif adalah Allah lam adalah malaikat mim adalah Muhammad tallu na patattong imangi okku yolona na patattong okku mondrin hadere pinabita po Allah taala siba malaikat enapa wadis mapangulo sampajang imangi itu kaidahnya itu watanna yo pukoto makmu hai ya culiang ngalewe kamakin jadi itu ampai pak mawatan betongan naga detumi rampe manangi masalah imange nasaba mage dia naga mamatu rewa memang cajima aja na betongan na salah satunya itu adalah syaratnya prasyaratnya untuk menjadi imam ya tu ampai imange pak mangolo mundria tu jolo napa mapangolo imange nasaba mage nita manang ijolo makmunna ya nagili tu nabita sawu supupa kumpa inna taswiyata supupi min tamami salat luruskan rapatkan sabda mi kesempurnaan salat jilimina mana mitai makmunna dena wadi pamangolo yolo imange dalam kaidah tasawuf nareko angkamu pasak da polimondri dena wadi angka tu pasan nata panditata dan ini adalah kabar ada mengatakan bahwa ini adalah hadis tapi ada juga mengatakan kabar mage ia kongka tahu pura nikama pak bang nakada adalino iya na to tahu siyak katan niya ngelimay ibalisi tamaranaka pak berejama manasa kaplin na oko naraka ko pura kama pak bangi nakada adalino betul naga pura pikama tay na pato siator oh la yolo ko cede ay ko na ay kasuja da bula yolo masage o kumulaw napay jaji kakdina mage melo imangi pangulo isampajangi ya ko kaidana tasawuf iya sangi kata bere pamulan na imangi ya naritu puramana pinapangulo imangi napa makboko imunri mangulo sampajan na imang yolo imakmunna na pangulo mana pi sampajan na makmunna napa mangulo sampajan na imang itu kaidah tasawuf deto nama watang marak jimi ya sampai pak deulaya jadi makona naro perlu kita paham maka da Pak Mega tahu tu tahu Pak Mega tahu ko angka gaga na tatongang yan aja ya ji ro kurang idi ya kurang Pak tomelo bang ibaca sa tomelo masampajang ibaca sa tomelo bang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim Allahu akbar ibaca sa na dini baca ku ipake dini baca angka tu pakutan aku tasawuf pak kinri na palat tu ban na pabangi maka dok to mareng kadinge de okui tapak na atin na tawe na taro banna pak bangi kinri na palalo oki do cilin tanya do cilin na temelo ipareng kalingai tapak na atin kok bangi tawe tapi mega tau bana saya ko yano batas 10 menit de panalatu kanjak pajek lagona pura si melo marala alu tak deng kasih mubak mati li teh kanjak pagah tapi dia gak pak bere jamana apa ia memang tomi ronia na melo pareng kalingai tahu magi bana pak Masjidil Haram ya di polebe Makkah tang kalingai gerek bana Masjidil Haram malampe kah dia na malampe malah ada geleko de tapi magi kong kana katanite na tergerar tinre kong ka jama-jama lino na jama nasaba iya kong kamu tappa okko atina te okko mimatitu na patama kalimat subhanallah tappa iyala alhamdulillah ipalalang itappa ini ngilaw ripong Allah ta'ala
patamay pangubimu ritapa na atin na taumatapay la ilaha illallah pacuram manang isinin na jama-jama linomu na rekotamay tapa mo na rekolatu ibu akbar tapapanoy atin na nasabatapa namu panno atin na tawe pa la haula wala quwata illa billah degaga pakulen niya awatang sa kadina pulukui ko alingi kekuatan na kidongi na lot tatong ang isang pajang doang pak doang ni pak bangi ya tuh katuna tau melo imas sampajang aga na baca makanya kita tona ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi lahirakku angkat tatu mangulo ripong Allah Ta'ala nuru Muhammad tatu masampajang Allah Ta'ala mapasampaja sapajana adi utatungang nyawaku pangulo ribaital makmur batiku pendre dari sakrusina pong Allah Ta'ala suju masompa lan rodeku pangulo ribaitullah Allahu Akbar tau pusa ya tuh degag makai gak baca ya yana tu yasa sikiri tanalapakan lilla tanacore pena tanai riangi tanola napasa iya kui paki iya kui pak gurongangi mesti nalapakan lilla tapi iya kui paki aja lalu nalapakan lilla iya sangi baital makmur napasa ya tanangan na napasa aja tasolli dari ko denule makanya baital makmur batungan na atanangan na pak diboleh iya tu napasa nama tanang napakosolli batingi ipinri masumpa suju masumpa di rasa kursi na pong Allah Ta'ala ya kode tulay makanya ya tu guru tayo malapyo na pak guru tu murid naman ni pak onri mak guru cinampa to mak guru ya tu napasa na matungka Allah Muhammad ya ko masu Allah ya ko tami Muhammad ya ko jokay naka ya tahu na Allah ya ko naka ya doon na nabaca Muhammad denang kenapa tu ya tu jadi pong Allah Ta'ala nabi tadi metunang kana sila pasang kemudian amalan na guru tayo yang kedua denang kana salaibi itu denan ri agagay pak ko denak baraka denan regay ko denak baraka ya pidi mawatamo pa manasa halalae ya ko halalae pak mega moto mulai tapi ya mak baraka mawatang kegayasan ya ko loki bolana tay matamu nakibuarangi we palla na dina kada tinung we pallata ditu ninung ya ko nakibuarangi we palla halala tapi de panak baraka tapi ya ko nasarahkan mak baraka niat kutulle mamal kangi makanja makada maka tu wata tumadak kana tu ko de nalingi tahu napalin na bami na salaibi o kotoni tantangan